Sembut Menteri Rangba Kejala Ubapet ya katanat karkhana ubak senyau bahalang dahar. Ulaong baga jingpen kalam ya atas khana ka karkhana maumlu cara semen limited dangshan namar balak ban hakan kapor ke balak ban bu jingma penban ya kibriu nakadaw ba ulah tamen palat. Hakaju kapor bakran mentaka sengi ka arpawai tarik no pra arja arpaulai ubak senyau bahalang ulaong baka sorkar kadang perkhat ka ke babahatam banle ya kani ka karkhana hadin baliyo pediang ya ka jingkerpat no UMLA bat MDC ka than bat kibriu. Kumbal akran Menteri Rangba Kejala ukan rat ke sangma ban khang no ubak senyap halang ulaong bakala ban poi syakata tangba ka sorkar kampat shim ya kanu karai. Du atos khana badim ki lapan prayu tengah lawat ke report hande itu bode wala rimbol aslam ha timat ke online di jingmah yo ur kanu ko por musa na kata bahab ni peran yo mom kren pentri kaucu kata de gowe dah gowe de berge MCLE lembaga jing request lokal ni MDC bat katwani ke stakeholder te ngini perkhat he kan minle no sotu jing ai bobon te tengi perkhat ni yang stun temai perkhat bah kan urkum will take a decision in ham let ke join venture na in ham let ke action na ini perkhat bah kan best tam municipal kata ini pak bah mu juga mu it leads towards that tang banganong ban khang mentan ngamu tang gejimu tu ni ai babahatam le ta de gejimu tu kan bangin pat simia karai pat what decision de markan long skunta ini ya bi kodi hab te gitu ni kalau kamtang katu ani kinong yalam tu angkut MLA MDC KCA Mira Catman kamtang stakeholder ni sim be gejimu babahatam ni sim kata ko kadai ko mong chub ni sari imat kan hapo so time ada post opo tingin haplay kata taga ya kata mana ada bagi pen kidang crack report kin ai in numbers kanun exactly kin kidang ko baca sepatan tambah exact figure in berapa dan try next week la lai ban aja langi le stop di ni haplay kata ke cuma kadang probably kunjung ni senung berada ki tak bakal ngor we have to do in such a manner nobody will blame us sepet swa man in le sesi kawai swa mata dek phase 1 dan sepet phase 2 kebadai bang api ka cakar cokai the best option ni garap dia kata itu sepet swa man pendep sisi lain kan support next